kaseng samlas nong mau laingot hak janmit jong kalai teri ulber arhaja arpun rio kalapan nongai kejeng alang priang buram ya arngot ki hebret kentai nakani kasnong ki bala wanra ka buram da ka jingla jongki ban wanra tak maksiar na ka Asian Pacific Kickboxing Championship ka bala long ha Bali Indonesia. Kini ki arngot ki hebret ki day i Amy Grace nong besam shipos nam karta bari Ozanika nong besap khat ars nam karta madhakani ka janmit layadon lang dagi dekot ka All Meghalaya Kickboxing Association AMKA ki dekot na kaseng samlas nong maulai ngut ki rangba bat ki nong elam snong lem kiwe pat na lor ki bahayeng jong kini ki hebret. La IT ya ki memento kum kadak ka jingpen ko buram ya kita ki hebret dau ba table nong besap advisor bat kiwe pat. Welcome, sir. Emin. Ayo. Mewan. Congratulations. Good. Fiona. Hey. Thank you. Congratulations. Macam ni, MFS. Horiosa Rika. Saya tunggu pasal jinais itu. Nak sama kami ini arut. Dari kurang pada keba kini ki kena leka juni ilawan ra na gamta ka jela juni bat kumjuru namta kari India ka jungi hakane ka kenti keba menta keba leka sati spo Bali hapo Indonesia na kaliang jongi nak amka ni yalam sangut ki kena leka Layut kidai na po Ribha District, Umewan Pendap, Marpan, Kabiona Kharbujai, Kapanselin Grace Masharing, Ame Grace Nomsap, Badai Nanekashino, Badi Osanika Nomsap. Te kabasutana tolong bana kine ki sanmut ki balai ka shati sipo Bali. Kabadai ka Asian Pacific Open Kickboxing Championship Arhajar Arpunriu. Dan nakini ki sangut ki bangi ipa nang ni napo mekhya jini nak amka kini borok sangut ki kena leka jini ki yo ek medal te nagalyang kini ki arngut ki kena jini nang ne i emigrace pat i Osanika kalong bastnat hadu kata bakila yo ya ka gold medal tenata ki don sa arngut pada napo Ribha District Umewan Pendap Marpan wala nakim don hang neru bat i Banshailen Grace Masharing kini kilayo yaga gold medal yaga silver medal but Ibiana Kharbujai layo yaga bronze medal te wala kini kimdon lang ni baru ngin penpaulang kajing kemen potongin ailang kajing kapti ka jam nam ta jom kini kena jemi te gidap ta kajing kemen ba kene kajing yalang jungi ni mata ka jermit kalong nakadaw jong kini ki anut ki kena lekai jongi kiba kasilong kathau kalapenmi i emigrace bari Osanika te kini ki kena nadu pasdang ka jingla kai kickboxing Arsnam Menshua te ngalayo i ya ka jingla ka yaki man kasi nomor kat baki don training kini man kasi ngasya don lang baki ngayo i ka jingtebet kajila ka joki nagaling saru i la jingtebet kajila ka joki bat kajing tristom joki te nagadao jong kajing tristom joki bat kasap ka ba ublay lo ay karpang joki de nakatadaw bakine kiawan ra ya kane kapurom te kapurom ka ba nagaling jungi ni ay karpang ya kimi pa namar hoy mangi idei tangkin yalam ginong tinlenti Hendrai lada kimi pa kimpa ila kikun ban simbenta hakane kajila kai
Kikimi kipa kim don ka jikit kli kim pensulur ya kikun kam don jum toy ai bangi kum kino yalam ngin betin nentiru te ka benekong ya ai ka jing sungu ya kikimi kipa jong kikna ele kai ke bai le kai bangi ba kikimi kipa da ka mensim ka ba kelut ki pensulur ya la kikun ba kicimata ha ka jing le kai te ka ne ka jing le kai kadek jilakai kebangi hikai kumno bak kin kilan met kamdei kata jilakai banli yeso obriu hare kene ka jilakai kadek jilakai kumno bak pinang ban yalada yaladi bak pinang ban sumar ya ka jingkot ka jingkhia bak pinang kumno ban nang ban perkhat ban khlain ka jimut perkhat bat kumjuru bapinyo ya ka bor kham tamru ban khlan wat ha ka pule ka puti Tengendap dan Jesus kemen hadu kata ba nakaliang kikun semla kiha barit kila sedang banyami ban pergi la kejong kesap hakane kesla jokane ke pertai te to hakajing impreo hakajing ya lanti ina shi bon kejingnya kamtamnya kini ki arngot kiba lawan ra kat kene kanam kat kene ke borong yagari bekejak beri berak kuai klampat di siaro kum kilong kemilang pa ngiro kum kesamla manpoi sikat kene ke thong kenmau kum dei ke besuk lamdon ke mesim ke baskem berkata kamon ke bajwat daleleiro nginamla banunra kat kene kanam kat kene ke burom ke bakrau ke bangira le pendan bro mentah hakane kilamat kebunta mentah tekene ngala ban ba kene kedai kenuksa ka bakrau om tang para hebarit hanrei kedai kenuksa ka bakrau yang ikum kikun semla ba ini hebarit ki badang spausnam kad arsnam kilala ban benra ya kanam burom nam tagari terjai penriu nyiru kum disamla gimdai besoram ya kene wala ngila tam kesnam miki henry ngidai ban syam gunuksa nakiba ngiru kum ikun samla gimdai ban ne gimdai ban ketak muslim bersyuhun bingin ne tahju namar bang i mentala kanosu ki senam bangla sedang bandan bai pasnong iba kum disamla serang bakantai ngidon sisa shibun kisap narangi kwa ban pendan kam hok ika ngidon sisa kita katalen ke bau blai ula ai ni takdau nakalang zonga nga ay mensim ya pi kun samla ki hab baret pandan kam hok ya kasap ke bau blai ula ai pi nak takdau gayang dia ban kren kum ada besar jong sang samla man ai mensim ya pi sia ki hab baret ue pa ue kedai ngala padang ba hak kali kelimat ke pemerintah ngadap nak jus ngau sarong ngadap nak jus kelau ba kedai kasin banengkong bangaya baniyeng khmat jang champion jang pertai champion of the world kadai kasin ka banengkong bangaya baniyeng ban kren khmat jang champion jang pertai yakni siam ta pro armut to perkina boy don sangut yakni siam ta umdai batong kejala makhlaya ki itu iki barak oi pertai kila itu kakateng jang kim ta kalapau barak oi pertai kila tep yaitai omigris nang sap yaitai usanika ni ai itu kila tiap lot minta berkiwi-kiwi kiba dan bentalang bernilai jikun stage po Indonesia po Beli te kini ibadang karta kiba sipo kedua senam kila poi keleng pertai kini kedai sing ai mensim kan kilong kum kita ki ngelap nong hani katain dingyai jengi ni kila belong ngelap nong kedai ki pionir kinang lam lenti namar bangam pat juga sengau ba kandon kum kini ki gold medalist ki balayo ki si pro ki silva kadi kasin menengkong kita kadang ba kini si ki long kum ki pionir kino lam lenti ya kadang bakataan sini nak kadang long ayeng ni kamtam ai ki jingkit bokit ruyang ya kini bro arngut ba kinang ya kiyo kinang ya minot hakakam ke baki kidon Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F?
Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.